Letawa lelei, letawa uatau, lotato atua e au mai tato, e ona le mana e manu malo, e le oi tato e manu malo, beita e mafai. Ona o Yesu, olona angangana awi namai, e mawai le mana e malo umai. Le tutawa na tawa Yesu, wale mawai satani. We are not be defeated anymore. Jesus Christ, God's only Son, fight the battle and He won. We are not be defeated anymore. Come on, let's sing with me. We are not be defeated. We are not be defeated. We are not be defeated anymore. Because Jesus Christ, God's only Son, fights the battle and He won. We are not be defeated anymore. Okay, get ready. Let's sing. Weapons of the warfare. Weapons of the warfare are not, hallelujah, carnal, but they are mighty. Mighty through God. When you fight using the sword of the Spirit, every stronghold must come down. Hallelujah. Ore tawo lo ta tu tawo de ni. Ai tawo de tsamsa. Ore ni yo langa. Ili fa adi ai fa'ale mama e be yo no moni mawo de tuspaye e awe no tato ofu atoto to ofu tawo mai letu. Come on, let's sing with me. Mato teleto e fire inai, mato teleto e fire inai, mato teleto e fire inai. Yesu keriso ole alole tua, taule taua ole manu malo, mato teleto e fire inai, mato teleto e fire in, mato teleto e fire inai, mato teleto e fire inai, mato teleto e fire inai. Yesu keriso
Yesu keriso ole alole tua, taule taua ole manu malo, matu tele to fire inai. A upenya ole taua ele fa ale. Talofa lava e mo mua toi fa feiloai, fa tuli matu pa ia malo se o tātou atunu. Fai foi ona maua mai tātou o nanga nei vaenga o le fiafi, ma lo le tauatai, ma lo le soifua manuia, ma lo foi le onsai tute mawhaiva o nei aso. Lua sur mariva minute te ai leitu lai lima, tono tātou fisa fasalau mai au kilani sai, ile tautua wha awau al tātou nanga Global Kingdom TV nei vaenga o le fiafi, le toi o whalofa mwhatalofa tuai, ile ainga o le tua whatalofa atu I so se vai panoa ma so se tuli manu e fia o lo e maua mai ele tātou unanga nei vaenga o le fiafi le tino ke riso. La fio lau whainga luenga tofe le tua I so se whata whai taulanga, whape foil au whainga luenga folfola. Ile malea tua asina sino le tala lei tinam tama matua I so se motom so se lawa, ma lo le soifua manuia. Leo tātou iai le whawino tātou pokalame manai o le manava o ngā luenga ia I le nei fo I vaenga o le fiafi whatalo whatuai le sunga I whawhengai ngai alu I lua mafuta mai Melbourne Australia I le nei vaenga o le fiafi whatalo whatuai se o tofine le ia moana ma tātou tautua ma le unanga le Remnant Christian Radio I Samoa ma talo whatu fo I Luim Tawha mafuta mai Alaska ma losa I Fuamuia I ia le atua nei vaenga o le fiafi. Leo tātou iai se fiafi fia o se fiafi oli. Le alofa ma le anga le lei o le atua whaasoa mai mo I tātou. Ei manatu ma le tali tonunga o loo manuia tusa I tātou I le alofa silsil ese o tātou tap au sili langi. Le alau tātou iai le neiva fiafi I le tātou kolkalami whaawau manai o le manava o ngā luenga. Ia naua silsila mai. Tātou sa vali ne fiafi ia whapa ia ina ma tau le leia I tātou o le whānaua le tua ma tātou tusi whaitau a mai al tātou whatunga lea I on tātou anga I lo lea I tātou manai o le manava o ngā luenga I le nei vaenga o le fiafi. Fatalo fatu fo isi tamai ale tinu umalo fom fulu fatalo fatu le sunga ile. Toina fape fo isi to finele ya sinave ya malo so fo manu nei vaenga le fiafi malo tawata. O le fiafi o le whamalo, o le fiafi o le sumpa, whamalo stino mo le lii. Ia whi lawa se mea lo e maua me e tautua ma le unanga le Global Kingdom TV, whatalo whatu, I le swafa au le lei o lo tātua lii o Yesu Keriso. Favor
Aleluia. Fatalo fatoi se tinale ia aniva sau foi. Ma lo le soifua manuia, ma lo foi le tauata i nei vaenga o le fiafi e natu. La tatou wanga i lo le tatou manai o le manava o galuega nei vaenga o le fiafi. Peo na sila mai lungo le tatou screen. Ia naua ia le tatou mutua, o tatou autu. Ia whapa ia ina, ma tau le leia i tatou. Tasi neo tusi ua lauivilu ia ile au kevisiano. Leo pa ia ma leo whaatua tua. Ia ai whaingofia lava, ia nei vaenga o lo tamu whai atoile manai nei vaenga o le fiafi. A wā le tatou fō launga o le whaatua tua. E maise o ngā luenga whaaola o lo tatou ngā lulue ai. Leo ua tatou iai i yaso amuli. Leo ua tatou iai i yaso muli muli. E leo se taimi tatou te toi whaatamala ai. E leo se taimi tatou te toi whaatala le ai. A le taimi ma le aso tatou te whaamaoni ai. Il tatou wā ma le lii, ia tatou whaamangalo, ma ia tatou whaia le ami o tonu o le tua, au wāua lata mai le lii. Whai mai leo o le apostolo i le kalesia i Tesalonia, mātou te ai oi atu, ma apua i ate o tou, ona o le lii o Yesu Keriso. Lea laua, a watu le whi au ma tala noa me le apostolo i le kalesia. Ma leo Paulo i le kalesia, wha pei o na tā lai e o tou mai a te i mātou le winga o le ala e tatau no tou sava vali ai. Ia fia mai le tua i ate o tou. Ma ia wha sili pea o tou. Le ale winga o tala, ia fia mai le fina ngalo le tua i ate oi. Ia fia mai le fina ngalo le tua i ate i tatou. A wawa lata mai le li. Mele o Paulo le kalesia Tesalonia, a wawo tau i loa. A wawo tau i loa polo a inga na mātou tu ina atu ia te o tau mai le lii o Yesu Keriso. Le ise mea e lei a o awina hai tātou le fionga le atua. Wa umau na o awina oi a o se toi whafangu, ma se toi whamanatu. E pei o la Paulo i le kalesia i Tesalonia, o le fina ngalo fo i le nei o le atua. Ia faa pa ia ina o tou, ma ia faa ma mau o tou ma le whaita anga. Ina ia tau le leia o tou. Ia taitasi o tou mai loa o na whai o lana lava ipu, ma le whapa ia ina, ma le tau le leia. Aua ma le tuina nau, aua ma le manao, wha pei o nu ese ua lei loa lea tua. O le wha manatu lea. O le toi whafangu leo le apostolo i le au pa ia ma leo whaatua. Ina ia ola whaapa ia ina. Ina ia tau le leia. Mai pupo le apostolo Paulo i le kalesia Tesalonia, ia taitasi o tou ma i loa. O na whai o lana lava ipu, ma le whaapa ia ina, ma le tau le leia. Peila on tātou whaasoa ni vaenga o le fiafi, e leo se taimi o le tusi lima. E leo se taimi e tātou te toi wha masino sino ai ai. A o le taimi o le ngalu lue wha tasi o le wha nau filfilia le tua. Tātou te momoli le tala le lei. I nu ese, whai mai Paulo, wha auani o tātou wha pei o nu ese ua latou lei loa le tua. Aia, tai tasi o tou mai loa o na whai o lana lava ipu, ma le wha pa ia ina, ma le tau le leia. Aua ma le tuina nau o le manao, wha pei onu ese ua lei loa le atua. O le wha manatu nā maltoi whangu nā mo tātou nei vaenga o le afiafi. Ina ia aua ne i sopo tapu laa, le au nanga listangata. Aua ne i ai le loto leanga, aua ne i ai leanga i le auso. Pe yo upo ala apostolo nā popo i ato le kalesia. Aua ma le tuina nau o le manao, wha pei onu ese walatou lei loa le atua. Aua fo'i neia, sopo tapu laa se tasi, maanga leanga ilo na uso i le nei mea. Awa o lea liki, na te tau i atu masui, i nei mea uma. Po le ala le tele o tala tangata i ate oe malou ainga. Po le ale tele o tala tangata i ate oe ma le meua e tau fi mau ai. I le wha tua, i le upu monia le atua wa tau fi mau ai.
Aua ni o tātou sopo tapula ai pe o upo le apostolo. Ma ia aua ni tātou wanga leanga o le tasi. Awa o le li, o le atua o Iova, o le na te taui atu masui I nei mea uma. Mai leo Paulo, wha pei o na matou muai whai atu ai ate o tou le aupa ia. Ma tau tino atu ai ate o tou. A wae le I wala a wina I tātou e le atua ia ami o leanga, a ia wha pa ia ina lava. Amene. Ni ia le atua. Awa ne I sopo tapula. Awa ne ia hava le tasi. Ia fealo fani tangata uma. Winga na lupo le apostolo Paulo. O le winga na o le sa vali o le tala le ne fiafi. Aua ne I sopo tapula se tasi manga leanga ilo na uso. Aisea, o lo soi fua o le tatu wali. Mai le I o le apostolo Paulo. A wao le lii na te taui atu masui nei mea uma. Wha pei o na matou muai whai atu ai. Mata o tino atu ai ate o tau. Aisea, a wae le I wala a wina I tātou e le atua ia a mio leanga. A ia whaapa ia ina I tātou. Ma ia tau le leia. Mi ia le li. Me le aua tātou te popole mai Yesu e ino mai tangata ia te oe ona o keriso. E anga leanga mai tangata ia te oe ona o le whaoltanga. E anga leanga mai tangata ia te oe ona o le upumoni. Mai lai o le apostolo. Le aupa ia ma le au whaatotua. O le whaalea o ngā mai. Ua ia whaalea o ngā I tangata. A o le atua. Le ua foa I mailo na nganga pa ia ia te I tātou. We are not alone. O lea e tai mua. O lea e tai mua. Vai ngalu le nganga pa ia I la tātou fō launga. E le o tuu la foa ina tātou e le li. Amen. E mea Paulo le kalesia. I kalesia Yesu. O le whaalea o ngā mai. Ua ia whaalea o ngā I tangata. A o le atua le ua foa I mailo na nganga pa ia ia te I tātou. Ni ia le li. Ni ia le atua mele aua tātou te atua tu vali. Aua tātou te popoli. O lo o soi fua Iova. O lo na nganga pa ia. O lo o tau mua vai ngalu I lau fo launga ma lau savalinga whale nganga. Amene. Vi ia le atua. Vi ia le li. Mai le o Paulo le kalesia keriso. A wā o awina I mātou lava. E le atua ia fealo fanu. Aleluia. Amene. Mele aua ni o tātou toi anga leanga o le tasi. Ia tātou feanga le ia. O fea lava se fata faitaulanga o loo e tutu afi ai. Ma lea fata faitaulanga. Ia tātou fealo fani. A wawa ua uma o na o awina I tātou. Mi ia leli. Awane o tātou pei o le kalesia, pei o la Paulo fe mai. A wā fo'i ua whaapea lava o nou tau whaia I ausa umalava o I Makedonia a toa umalava. Mai o Paulo, ai mātou te apo I atu ia te o tau le auso I le tala le lei. Ia sili pe I ai. Mea lea sa mole atunu pele. Lo ainga, a anga leanga mai tangata ia te oe, anga le lei pe I ai. Pe o la Paulo, ia sili pe I ai. Ma ia o tau mawhai na ia o tau nofo fifile mu. Ia whai au tau lava fe au, ma ia ngā lulue whaatasi o tau, I yo o tau lava 5. Amene. I ia le tua. Whamangalo iai. A ngaleanga mai, tatalo pe iai. A whai mai, a lofa pe iai. Amene. Ni ia le tua pe o la Paulo. E kalesia keriso. Ai mātou te a. Apo I atu ia te o tau le auso. Le kalesia Yesu. Ia sili pea iai. Ma ia o tau mawhai. Ina ia o tau nofo fifile mu. Ia whialu whani le ainga o keriso. Amene.
e tofu lava le fata 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚅, e tofu lava le whaala potopotonga ma le ingoa ua. Leipo ai tātou mi ia le li. Ai whai mai e ale fionga le atua. Ma ia o tau ngā lulue i o tau lava lima. Pe i ona matou whai atua i ate o tau. Ia wha sili sili pe iai. Amene. Mi ia le atua. Mi ia le li. E ese malmata ngō fia o le wha manatu maltoi o le whafangu mai o le fionga le atua mo i tātou le nei fiafi. Le anga lei seisi me e o whatasi mal tātou wa mi o whai mai leo Paulo i le kalesia. Kalesia Yesu, ia o tau sava vali ma le mata ngō fie i e o i tuā. Ma ia le matitiva o tau i se me tasi. Ameni. A ola le teime sa vali whapa ia ina i le whanau a le atua. A o le teime sa vali ai le atalii ma le awhawhine o le atua ma le tau le leia. I e o i tuā. Mai le fionga le atua. Ma ia aua nei matitiva o tau i se me tasi. Ina ia o tau sava vali ma le mata ngō fie i luma o e mata mai. Amene, inisi upu whai ngō fie i luma o e laimana o mia le whaotanga. I luma o e laimana o mia le fina ngalo a lofa o le tātou atua. Whai tātou ma sa vali o le tala lei. Amene. Ma leo le apostolo Paulo le kalesia i kalesia o te loto ina ia o tau iloa. Le au soi i le mata upu i e o moi. Ina ne i wha noa o tau. Si o savalinga le tātou te iai o savalinga oli. O se savalinga fia. Ai awane o tātou wa, pei o le mata upu i e o moi. Ina ne i wha noa o tau, pei o isi e le aiso lato wha moi. Amene. Me leo Paulo i le kalesia Yesu. Amene. Awa a whai tātou te talitonu. Wa maliu Yesu matoi tu mai. E wha pea fo'i ona au maia e le atua. Wha atasi maia e o momoe ona o Yesu Keriso. Hallelujah. Praise the Lord. O le vaenga lea. O le mata upu lea. I le ola wha pa ia ina ma le tau le leia. Lea lau wa au ngani mai le apostolo. Ina ia i loa e le kalesia. Ina ia i loa e le atalii ma le awhawhine o le atua. Le mata upu i e o momoe. Amen. Ina ne i wha noa se tasi. Ina ne i wha noa se tasi pei o se ua le aise wha moi. Amen. E longo fia tangata e wa ola e le aiso no wha moi. Skama i mea wha noa. Stama i mea mai taita. Amen. Vi ia le atua. Me ala apostolo Paulo o te loto ina ia o tau i loa le au soi. Le kalesia Yesu i Samoa. Le kalesia Yesu i New Zealand. Le kalesia Yesu i Australia. Le kalesia Yesu i Amerika. Amen. O te loto ina ia o tau i loa. Ele mata upu i o momoe ina nei o tau wha noa pei o isi o le aiso lato wha moi. Ai a whai tātou te talitonu, ua maliu Yesu matoi tu mai. Wha pia fo'i ona au maia e le atua wha atasi maia o e o momoe ona o Yesu Keriso. Mea lea a o mai le wala au a le atua. I lau soi fua au nei le li. U wha pia nao no fo ina atu o lo wola mo le atua. Ile mta upu ye moi. E a fio mai Keriso. Ilona toia fio whaalua mai, e mua ona toi tutu wha atasi o ia mae o momoi. Amene, e se la manu tautia ma le mata ngō fio le wha manatu mo tātou le fiafini. Wa ole mele na apopo i atua ile apostolo ile kalesia. Leon fai mele apostolo ile kalesia. Mātou te whai atu fo ile nei mea ati au tau ile afionga le li. Le ale wingo o tala la apostolo. O ele te wha fufonga mai le nea fiafi. O ele te mai moa mai le nea fiafi. Mai leo Paulo ile kalesia o le melea. Mātou te whai atu ai fo ile nei mea ati au tau ile afionga le li.
tātou te le mua i e o momoi. Amene, mi ia le atua. Aisea, le angai fio ifo, mai le langi le ali lava, male alanga, male leo le angelu sili, male pua le atua. E mua fo yona toi tutu mai o e uoti o ia ke riso Yesu. Amene. A whaila te ote te le talia Yesu. Lono winga e te toi tu i le whawhanonga i whawawau. Amene. E te le toi tu whatasi ma ke riso pi o la Paulo. Bi ia le li. Bi ia le tua. Me ala fionga le tua mātou te whai atu fo'i le nei mea yate o tau. Le au pa ia ma le au filifilia o le whānaua le atua, le au uso i le tala le lei. O i tātou pi ia le li, o e ola matutoi, pe āwhi o mai le li, tātou te le mua i eo momoi, a wā a whai. E fio ifo mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo le angilu sili ma le pua le atua e mua fo i on toi tu mai o e woti o ia ke riso Yesu melea fai sau filfilinga taimi lava nei fai sau filfilinga ia Italia Yesu e fai male i ma faola i lo soifua ma ia ngalue ina lau faoltanga e le na o talio Yesu talia Yesu mfai ngaluenga mo Yesu Aisea, la ngaile taimi whaafua sei ai. Pe o la Paulo, o na whaafua sei leona ave na e o i tātou o e ola matotoi. E leo tangata uma. O na whaafua sei leona ave na e o i tātou o e ola matotoi o e ola ia ke riso. Tangata la ia lea. Ei o e mai tato uma o loa whaatua tua i le suafo Yesu ke riso. Whaatasi ma i la tau iau. Ina ia whetai iai ma lea lii le vani monimo. E mua la le au. Vaenga iwa mua atu i lo la tau. No foanga i whaatalitali e lito e fio mai o leli. Ngo waku lo leo mtatou ye. E ola matutoi. Whaatasi ma i la tau. Ina ia whetai iai ma lea lii le vani monimo. Ona tātou whaatasi pe lava lea maleli. Lea lan whai mai lo le apostolo Paulo le kalesia Yesu. O le mea lea, ia o tau whiwha a mawhana iai i nei upu. Praise the Lord. Ai eise isi la unga e whaupopo i lau la unga le taimi nei le tangata filufilia le atua. Ua lata mai le li. Ai mua le mea lea, e mua le ta upo e moi. Ma le toi fio mai o le li. Le mata upu o le aveina e o le kalesia pe ta ua o le siitianga. Amen. I ia le tua o le whaamalosi nā mo tātou nia fiafi. Le o le a tāpena mai le tamai a fiu mo tātou taulanga fiafi. A ia whaamanuia le tua. Awane ngalo ia te oe apopo inga le fionga le tua mo tātou le fiafi nei. Sa moa le atunu pele. Mai la fionga le tua, o le mea le au te loto aina i au tau i loa, le au uso i le tala lei, i le mta upu i e mo moe, ina ne i wha noa au tau, pei oisi o le iso latu wha moe. Le lofa mai le tua, MANAVA atu le MANAVA ola, na ia tātou maua pea, le fealo fani, ma le wha mawhana i le aingo ke riso, ina ia tātou wha talitalia, le toia fio mai o le li, ma le aveina e o le kalesia, le aso wa to faina e tama, le atua lo mātou o lii, sili ese, mātou whaaftaitele tama le ne fiafi, mātou whaalongo i lau upu le li ie, sili o na mātou wola whaapa ia ina, ma tau le leia i mātou, ma ia mātou talia o e ke riso e whai mali i ma whaola i lo mātou, o langa whatuatua le li le fiafi le tua mātou whaalongo. Mātou tau tino ta mali le fiafi. A vea o Yesu e whai mali i ma whaola i o mātou o langa. E mua oe o ngā totonu oe, muli oe Yesu ke riso i mea uma mātou te whaia. Ina ia whapa ia ina i mātou, ma ia tau le leia i mātou.
o lau lava ipu na filifilia mo lo finangalo. Ina ia mātou momoli nu ese. Ia i lātou e peo na whetalai mai mo i mātou le whiawhi nei. Inu ese lātou te leilo le tua. Ta mali ne whiawhi whamanuia i sio mātou atu nu pele o Samoa. Whamanuia ta mai sio ta mawhai au ia whiu. Ta pena ina mātou taulanga whiawhi nei vaenga o le aso. Fo i atu ia te oele vi inga. Tu mau ia te i mātou le whatau waalo mātou tua. Ono Yesu le lei wala to el mātou tatalu. Amene, ma amene, ma amene. O le atu le ngang whaataitele le tātou ainga le vaenga o le whiawhi. E natu mal taitonunga o le whaangata mai i tātou MANAI o le MANAVA o GALUEGA. O ma le tua. O ma ke riso le vaenga o le whiawhi. Ia whaapa ia ina. Ma tau le leia i tātou. Tātou tue whilai le aso atai au. Tai masani o tātou MANAI o le MANAVA o GALUEGA. E mali te mnei le ase upu, le ase tala. Ua whaangalu atau i papa i lau whaafonga Samoa. E matua atu inale au unanga tātou Global Kingdom TV. Mea tau nei, lau tō wauna, soifua mai manuia. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team
at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.